अहानबदा मरोइब पाव इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना SIR पांगथोकपदा अरानबा यावबसिंग ऑगस्ट 3 फावबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना SIR पांगथोकपदा अरानबा यावबसिंग ऑगस्ट 3 फावबगी मनुंगदा मियामना ERO अमदी BLO सिंगा तानादुना सेमदोकनबा DO डॉक्टर नेविदिता लायकलाकपमना हाइख्रे खुरुमजरी Am-Istv पाव मियंग ताबिरिबसिंग मुतराम नोकचरी हौजी पाव संदोकना पिजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना SIR पांगथोकपदा अरानबा यावबसिंग ऑगस्ट 3 फावबगी मनुंगदा मियामना ERO अमदी BLO सिंगा तानादुना सेमदोकनबा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर नेविदिता लायकलाकपमना खंगलखले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज ना डिस्ट्रिक्ट असिगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरागी फॉर्म 9, 10, 11, 11A अमदी 11B दा 11B दा पिखलकपा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन गे सेमदोकलबा लिस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ना फॉर्म 9, 10, 11, 11A अमदी 11B असे ERO गी ऑफिस दा फंगनी लोइनना लिस्टिंग अदु पॉलिटिकल पार्टी सिंगदा खुशिनखिबग लोइनना प्रोसेस असी इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर अमदी कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रॉबर्ट खेत्री मयुमना यंगशिनखे मसीगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अमदी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव्स यावना मीटिंग अमा पांगथोकतुना सेंजा थुमजा यावदबा नियम चुम्बा मिखल अमा ओहनबदा अचुम्बा इलेक्टोरल रोल की मथौ ताई हाइखे लोइनना ऑफिशियल सिंगनासु बूथ अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल ना चथरिबा थबक सिंगसु यंगसिनखे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन असी सेप्टेम्बर 2 फावबा चथगनी अदुगा फाइनल इलेक्टोरल रोल ना सेप्टेम्बर 3 ता फोंगनी हाइखे इम्फाल जिरी लंबी दा खुलाई पाइबा सिंगना पेट्रोलियम गी ड्राइवर सिंगदगी आइन गी वांगमदा नमदुना पैसा खाइरिबसी लैंगाकना यंगसिनबियु हाइबदा लैंगाकता यंगसिनबियु हाइबदा लैंगाकना थवोय वावेरक्तबा बु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasiदगी पेट्रोलियम गी ड्राइवर सिंगना गाड़ी थौबा लेखिबदगी मियामना थाव फंगनरोइदरा हाइना मिपाइनबदगी ngasiदगी ऑयल पंप सिंगदा मियामना क्यू लेपा होंगनख्रे हजी पावगे मथना अतन ब्रेमतन लौचरी होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखलि खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल Institute of Cooperative Management, Imphal, NCCT, Ministry of Cooperation, Government of India. Admission open for session 2026-2027. 37th Higher Diploma in Cooperative Management, HDCM, last week of July 2026. Eligibility, any graduate. Hostel facilities available. मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदी अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदी खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुनमक सिबु खुदक्त फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तन नकमही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup
Free varicose veins consultation camp lakadoriba July ki tarikh 13 dagi August ki tarikh 1 phawba Shija Hospitals Langol da free varicose veins consultation camp pangthok chagadori adomna khom ki sarukta singli changthokpagi layong asi lebiragadi numit sing asida lengbirakduna khudongchaba si lobiho laser treatment amadi investigation singdasu matik jaba discount pizakani akupa marol ki damak Shija Hospitals Langol natraga 9611609611 da pau phobiro Break matung na may mutaram nokchari makataba pauda JFD amadi JFD task force na sinduna thasigi July kuntarukta Manipur Press Club ta JFD amadi CSO singi apunba mifam lautokhiba firepki matungi na satharakpa khongjangi sarukam oina Oripo Kangchup Road parking amadi Kasturi Thong Nagamapal parking auto magic winger singda wall poster nappa amadi leaflet yentokhi No NRC, no census, NRC updation before census, no IDP settlement to census, haibana chingba campaign chatakre. Government na July taruk phawbagi manungda lengak ki firep khangadabani masigi matung tarakpada akanba khongjang sangshinaba firep lauragani campaign aduga mari lenana JFD gi wangangloi Daniel Jumlembam Assistant Finance Secretary JFD amadi JFD task force ki P Sana Hanbina wangang ke Kuding mana zaman na lemin na na iram da mo si de NRC update to wa habiti mito khanto apa matung da census to gada bani haiba si lebang miang ko konna lenga ta hai duna sab saba pire male phog da taraga di tungi oiba du kuma miro le male huna balam da masi kalam da baya da bagi khongthang asi koi punna longmina se haina jeti amadi jeti ta post ki mai kai da lebang miang di kono na wa phom si tamjani August ki tang taruk awgi manungda karigumba government gi side gi NRC ki maram da chak chaba wa phom adu hamakta taraga di akal makha kya gi jang sing koi sanction na line of action mayam ma koi sem thadena leya lebang mayam da tamjani Haujimaro pau amukhana pizari Imphal East District ki oina SIR pangthokpada aranba yawbasing August 3 fawbagi manungda miyamna iaro amadi belo singa tanaduna sendoknaba DO Dr. Nevedita larilakpamna haikre Fawbagi oina Am-Istv na pizaba pau ma transmission jare miyang tabiri basingbu amkahanna khurumjani